President William Ruto ni areka uria wothe angihota niguo ahungure gicigo giki gia gatagati wa bururi kuona bangite kwanjiriria March the 31st ni agukorwo akiingira gicigo giki kiria gitakoretwo gikimwitikira kuma riria aikirie Rigathi wa Gachagua nja, na ni ukuririkana riria ari kuria Embu nirio riari rita ria mbere kumenya ati gicigo giki gitiramwenda ona hanini, no riu ni aronekana gwika uria wothe angihota niguo akihungure, na ni anjia thabari ya gukorwo agithondeka barabara ino agika uria wothe angihota niguo akorwo agitikirika kuingira Mount Kenya. Na undu wa mbere arakorirwo agika ni gwita atongoria othe makiria governors kuma gicigo giki gia gatagati wa bururi niguo mamuthondekere barabara, njira ironekana ikirehe njatukano kuri itungati no itana kuonia icio. President William Ruto ni akorwo agika kaundu kangi ningi karonania tareka uria wothe angihota niguo ethondekere barabara ya kuingira Mount Kenya, na akorwo akihoria mundu ukoretwo ukimuthumbura muno thirikari-ini yake, kuria akorwo agiikia JB Muturi nja wa thirikari yake. JB Muturi kuma riria mwana wake anyitirwo maandamano ma Gen Z makianjiriria akoretwo agicambia Ruto guku muingi-ini, na koguo muthenya wa umuthe before anjitie thabari ino yake nduku nini ciukite ni akorwo akioya ikinya riu ria gwikia Justin Muturi nja, na ni kaundu a Kenya mathie na mbere na kurania kana ni gakumuthukiria thabari ino kana ni gakwagirithia thabari ino, no ro akorwo agika mogaruruku maigana ona kuria akorwo akihe Eden Duale ministry ino ya health, na makorwo magicenjania na uria uranyitirire ministry iyo Deborah Barasa, mogaruruku maria President William Ruto agikorwo agika oridi arehaririria kuingira gicigo giki kia Mount Kenya. Na blogger umwe ni agukoretwo akirekereria ndeto ciegie kiria Ruto arakorirwo akiranira na magavana aya akuma gicigo giki kia Mount Kenya aria aretete kuria Thingira wa Iregi ikire thabari yake kwihaririria kuingira gicigo giki kia Mount Kenya, na ni post yakorirwo agitharia thutha wa gukorwo akimiandika na gukoretwo akiaria uhoro wa mawega ma mbeca maria Ruto arereire magavanas na atongoria aya agicigo giki kia Mount Kenya. Oroho itungati atongoria aya maranyitaga Rigathi wa Gachagua guoko matongoretio ni Gathoni wa Muchomba ni majitie kuonekana ta mararekia Rigathi wa Gachagua oriri Ruto ararora Mount Kenya, na miario ino ni werarehe ndeto icio. This is my take, because I also try to talk to members and telling them, please support us, don't impeach Gachagua, and they will say, no, he called me this name. Okay. He treated me this way. I went to his reception, he refused to see me, He came to my constituency, he didn't even greet me, So he also added some catalysm. He catalyzed the process of impeaching himself.